turska vojska spremna na sve. Situacija se drastično pogoršala u Afganistanu, ništa nije isključeno. Masovne vežbe Borbeno bratstvo 2021 snaga Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, ODKB, koje su završene u Tadžikistanu blizu granice sa Afganistanom, odgovor su na pogoršanje situacije u Afganistanu, izjavio je danas komandant Ruskog centralnog vojnog okruga general, pukovnik Aleksandar Lapin. Masovne vežbe sa kolektivnim operativnim snagama, ODKB, koje su završene u Tadžikistanu bile su glavni odgovor na veliko pogoršanje situacije u Afganistanu, rekao je Lapin na ceremoniji zatvaranja vežbi, preneo je TASS. Prema njegovim rečima, vežbe su održane da bi se države ODKB zaštitile od bilo kakve terorističke pretnje. Iskustvo stečeno na vežbama poslužit će kao pouzdana garancija ispunjavanja zadataka u realnom borbenom okruženju, istakao je Lapin. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.